Ješua, prodornog pogleda, neponovljivih očiju, ko strijele, sjajne i mekane ko luk, kao luka u kojoj pristaju brodice željne spokoja. Pokoja se usidri, slučajno, a onda ostane. Zauvijek. Mijehovi novih svitanja prepuni su tebe, da bez tebe ne možemo ništa, niti dočekati jutro, kamoli probuditi zoru. A tako silno čekamo to buđenje. Novo vino si najavio, još u kani. Svadba je za one koji u zaručnicu žele se odjenuti. Mnoštvo haljina pripravlja se za susret. Oči u oči, kao u onoj kad se budemo gledali oči u oči, kad se budemo gledali ja i ti. Tko bi mogao oduprijeti se tom pogledu? Čija bi se vjeđa usudila spustit kapak, kad u toj zjenici je sve sadržano. Titranje koje stvara i preobražava istovremeno, i ovdje i tamo. Zapravo sve je u treptaju tog oka. Kad zadrhtiš osjećajem koji ti kaže da je istina, od koje se ne može obraniti, kamoli hranit svoje tašte vukove. Ne možeš je zanijekati, koliko te god istina o tebi pogodila. Ujedno te i oslobodila od tereta kojim je duša natovarena. Dokle, čovječe? Dokad, dušo? Da život u tijelu je puno više od životarenja jednog magareta. Premda je magare kraljevsko vozilo, ako prepoznaš kralja kojeg prenosiš. I vidim ga kako jaši kroz pustinju gazi. On, najljepši od sinova. Svoju zaručnicu traži, poziva na ples vjernosti.
Čovjek snova i svačijeg sna. San preljubljenog koji ljubljenog od sanja. Nježno, ko prozirna koprena miče se, razmiče veo koji još uvijek dijeli naše snove od jave. A on je tu, da sve objedini u jedno. Evo ga, stiže. I svaka suza suzu stiže, zbog zrnca pijeska u oku, kojega još ne vidi, a želi. A kad ga vidi, ništa više drugo i ne želi. Tek sljubiti zjenicu zjenicom i samo ljubiti, bez predaha. Dvadeset listopada 2021. Mirjana Franc Benci.